Bwega muno na kitheka wirigiro bwako nwithirite uri na ntuku njega na rweri Jumanne tariki 24 mweri jujwa ijere 2026 kango shogere ngatho cia mwanya. Thank you very much nontu bwa gututhura nontu bwa tugitwika nyombe nteto iri na igweta kathetune ka Meru mbita wa Kabwe Mutharimi kuma Kireni Kiriwe. Thank you very much. Tu live mitandao ya Ginandi, Facebook @Meru TV Kenya na YouTube @Meru TV Kenya. Karibu wakaire kiri mubango jwa nkathi ya nopeo na tuita na mbere ko murika ibai kumura mwerekera jwa mugongo na ningi gutegera kiuthi gia siasa ritho rikilenga 2027 na narua turiagara ntere cia akithi kana wa dini ya akithi ni cigo bunge kia Tigania West na narua turi na ukomereria mata witonyeti kiri ngurumanio i cia gisiasa. Miss Lilian Kagendo, karibu sana. Asante sana. Uri mwega? Ndi sawa kabisa na asante sana nontu kunkaribisha ofisi ya Meru TV na burambo mbikia kwira muthikire na mutegeri wetu Meru TV uratiunite arianire abatu atithikanire abatu kwanja mukari wa kithi ndina ya maingi yaratumbikia kwaria akachentia tuthikire mwanka mwisho. Na Miss Lilian MC Oreku ni mwenda ivile na ugite ate kwenda gite kiurenge kwani ground kuna semaje? Okay, buramo bike kuwa onintenda kwaria siasa cha witankithumbana kia sana lakini ground ya mwenda ivile itibui kwanza kenda itiki KMCA itibui ningwiti kiubi atumire abanga uchinje kanomba kwithira nyawe agikumero kuromba itiki MCA kithi na ara mibango kuromba tu miaka 5 tena itaitia eta nara oversight nara kisenate ama kaone ngiro ndio netebu inya choka antu yawe akawithwa na aibu na nukumya we musiasa umume noela kioko na nkurukie we yakuingwa na aibu ikaboka yo kaingwa ikabo at least ukaya kuwa kira kinene teku akawa kira kinene meke wikiroto kia we na maono ni mtu kijana teumbo muita moyo kana mbuga manto ya tebwa lakini nara kithi manto ya tebui na inyake ya kulwa marengi tewitikenia kewa kianyane antu bakithi. Nawe wa muawi tonye kire ngurumanio isia gisiasa ni peribia tumire mbuku masiasa bombere unite andi mugeni kiutongoria ndirerio tongoria ringi na ringi ndiraromba siasa cia university na ndatongoria ritwa kwanjiriria na levels cia Meru na nyari to bonthe na renda irwe kanya karago tongoria ntawithiria antu indonere ibere satisfied no tongoria bokwa nya kumarande kuthiria skuru ndambiriria kuthithinya lobby group cio tethia community twethera tuna project nyingi program nya cia kwanda miti na turene yo tethia community ngwitike that is leadership na ituthe tuna program nyingi cia ku give back to community na nyare ndathakia program ira tendari na mibango huku masiasa ene na rirande utongoria antu ndoni bakwandirwa nutongoria bokwa na rirori utongo waikanya gwithira mutongoria kwithira kwina challenges nyingi nontu kumanenja antu ngwendi to muno nontu butethera buri umwe bwinthe antu betha bena challenges cio so we mutongoria ne ndawe mutokuinia na muto compromise a lot kenda umba kurutaniria ngui na antu baina yonthe so uri umbithirite ndi lobby group undo ni kwandu pressure eu ndona I think kurukinye ndi yangi campaign antu kana kiboretera mtu nkabura nkuboretera mtu akabwe lakini yaita atuithia ndona ndeni ni ngo Lilian ni kuimenya yona mtombi kyo yathiria sure na kwibo bakuga ndigoro ne na ikundi kimwe kia mavijana Porombe kia kuwa manto yao ya mimi ndio Sifuna, hata mimi ndio Sifuna, lakini mimi ni Lilian. Porombe kia kuwa te itire kinyete antu iba te abaraba kitambo bari ya beka jakwa. Mea siasa batuire bakithwana kia bakachia mwananchi na handout
na kinya sana vijana bature utumirwa hubui bakira ibo viongozi ba kesho, lakini thai tiria kinyira vijana barambiririe kugutuka mathwani yo na bona bo bate atongoria baruyu ibo atongoria bathai na utegitikithera kithimia miaka wirwa ngaitikia president wa mtu mukuru angagitikia gavana kana bona no nyao baka yakwa bakanya kau pombongo yo tongoria. So wewe mimi ndiye Sifuna Prompio kuwa wewe area kwa contained at the end of the day kethra ina impact na I think in a positive way sana no tutuire tukimenya itebia binene kana mturombi kwithira influence nende ne whole country take ya makimwake umbio kwithira influence the whole country tuture tukimenya ne antu bara akuru dynasties antu bara bai batharimia ngabumite family iriku, lakini tukoona at least someone like Edwina Sifuna from nowhere no aipuke na akambi then influence beyond Nairobi, beyond ODM na beyond Rutero Nyanza kana Western. Na orira vijana bakuwa sisi ndio Sifuna wenu aku inspire the leadership yao si lazima akuwe politician ni leader oreko aku inspire okawa na mutongeri ura aina values ira ng'associate nacio mutongeri ura na aina aspiration ira ng'associate nacio onenda wa Sifuna bomba kuthwani bwarambire but kutoka kitambo ntwire nkithia ta rwariro Sifuna kuma Senate na nyoka sana ndamuthia atire kwa kin ria kwari na impeachment ya Kawira ndambiriria kuona bura kwari kithe logics akwaria niyo kwa emotional kana kauthia ta party leadership otokumena ra Senate bethera babanganitu na coalitions na bakathia ba instruction bura baeta atia baka hagi point chio, lakini ndio ndende tu ya kuthikira Sifuna ndatuikaweka kwa logical kakweria ku make sense na nakweria ku relate na mathina ya antu bambi ba Meru na tere wake riontheria muthikaira anytime kwena mia Senate irerere nyumba ya watu wenye busara sana hawa hapa house. Hapo ndio kuna watu wenye busara, watu wenye wakili, barabara ya bana interest yai oka ile assembly, national assembly na Senate bithera bina mwanya sana. Senate nyake theri bethera bathi atene mtu murengo yurari yo siasa babethera batu barabari ki Azimio barabari ba Kenya Kwanza wete bonde bathi atama antu ya ukirore kinyamto akambiriria argument yewe logically. So kioni Sifuna no enturenki admire vile anaongea na bora ku relate na mwananchi sana despite kuwa bando nature kwithira loyo kipati ya ODM na ki coalition yewe in most cases uko na argument ciawe chithera chikirelate na mwananchi wa kawaida. Sure, na nande ngenda torokera kire ti pase siasa cia Meru ni muno kumurika akithi wandi icigone mbunge kia Tiania West. Na kuringana na katiba njaru ya 2010 article 176 niyo ithirite igerekeria formation cia county assembly igitariria county assembly batugithirire na bao na mandate kana roles cia county assembly members kana ma MCA ni reko kuringana na katiba. Article 185 niyo koyana mandate cia barani ma MCA first legislation second exercising ya oversight na the third mandate kuringana na 185 article kere the new constitution ni ko approve budget ya county ninge gotegera utumiri bombesha ni executive ya county nkirogi niyo iringa morashi appointment ya magavana kana governors ninge niyo mbere ile mchakato yo impeachment itureketie kuona manto jau ya impeachment county yetu ya Meru ende Lilian Kagendo ni kwethera kuri na criticism ati vijana by na mururumo by na rumure ende batena experience ya gutonya garune ya ugambi ya assembly ya Meru. Parambo bikio sokia kiuria kiumbu kiomburia ntai kwa antu bakiwa vijana batena experience kana batena baraba wakanya batawithia menya bombere twambira iria kurania obo thoma u obo wau
ngui MCA ngui ya offsite representation legislation uteno ngui teno ndreikua ara akwithira na budget yewe kana kumanage mbecha tuwenya kaithira kwina investment fund tukiara kia uma vijana ni antu bethera bakielewa mbibi kwenda ndene the whole world wethera ba informed na kijana mwaka anya ya oversight nanga kaithira atina interest yambi ya antu bahau nomba kuthiatira no early example ne ya Meru County I think ni among assemblies ira ndene Kenya ira china the youngest percentage yani china percentage nene ya youngest elected MCAs ntekomea the actual numbers lakini nkumenya at least they are over 50% barabara under 40 so na kioni kibareti nte kureti specifically mwenda ithile kana mtu wake MC wake the word lakini kiela ki in terms of oversight representation na legislation ibadhi thitiboya ukompete na assembly ira chiari ku itarera devolution yeyete na even hiyo ilikuja after devolution so twetikia vijana ba feel ikingo MCAs. Yes ni mathina yariko yari akithi yatumite wanande nioni ngatwika Joshua mbiki anto kanan mathina ya kithi no yara ya kawaida ya baba kulaki basic needs menya ke kuntombi kia wito kaua kwina thina roi bastoka kana thina barabara na nyau weno kumenyo u thina imwe ya yu chia roi mia roi basic need nyanka u inkwenda kuthithiria antu bakithi atia ntesovete mathina yara basic kutithira ni kimiki sense nuntu tumba kwira antu buro baretera na buro batethia na mauku kana bura pakiru ilasi bibia ya bena thina bandu into basic ya roi barabara cietu ikethiri thuki bura cithuki thai nuka tutumba wiki into bia tuthoko tumba nya wita atia tumba nya kura yani tumba kuhana income so mathina era tumite beliti ya kithinko na ni kulack leadership injia ikwithira abathina yara atwire kukuma kitambo nuka yekunya thai na nyingu urinkwara ke thingi kuyataja saindira chia kithilo akithi bando twina thina roi thina very serious na ingwetiria kithiri twara leadership injia miaka 15 itite collapse thina roi na batete kwithira thiri nuntu tekintu complicated sana kusolve thina roi te ayumiura especially in Meru ukusi kama Kitui na hati ya Ukambani. Number 2 barabara chietu like 70% itibui na ukaha mbibi therapy thina katithera kwina budget yu kana EMCA batiumba upush governors kenda baya wita atia kuthithia barabara chietu barabara CMCA na CMP chimwanya enyana inchi bongo bombere wita atia kuimenya so bibi tumite pimpush pimbori onde Lilian bona lanka wakanya kimenya burambe thera ndi bikirite mantu yantu korone na ngathwanirio ntunti mama butitete atia butithithetwe ende bona kithiri nyani ndaukuma bubangi bare mimi aka 15 kithi antu mbo buthithia kana katwathura antu bawika interest yo mbere bakolo ni ananchi. Number 3 ukaili nyimera bire bietu turima mfano baraba narapa kithi tuna kimera kita wakenkadamia uni patu ya Gen Z baba ingi tuthomete na mikandamia ya bora wika kwa naramira pantu bathomethetu naragembe bathomethetu mira patu twathometherwe bamwe nambi na mira twarerwa fees na mira lakini mira kithia mauri yetire nthi kawa mauri yetire nthi na atongoria betu batikumba wita kunegotiate kana kumenya imbibi yakarikire ka muntu value yena mire ko bura maisha wita ita kenyo kimarake wetu utukona gote ku make sense so ndau kanchi yane antu baretera muntu ngimbaira ringire iyo aeta kure mwingwe kambe ende oni Lilian ninkumeanda abakanya kau teba withia mathina ya maingi sana nyanda enda ku solve problem we kwithira twina enrollment yari twenkaisano ubura miaka wita kikunia ngaciuria kithire mbunya ni irio bakwaga tuteinya program ciari tukiba ku ruero irio barenja baeta bakara skuru o tuke enrollment yari tono wita atia ni kuingia skuru manto ya maingi sana tutimbo yari nya tuthiria sure na vijana ba mitandaone na ni mitandaone ya kinande
X, Instagram, Twitter ni X, TikTok and so on and so forth. Na bare na musukumo jo monene. Inde bando ni bagutumika barithaga rege siasa mitandaoni ya kinande. Wenu ukilukirite harassment ukirukira mitandao ya kinande na political attacks ni opponents bakuna nite wandu umbite kwa aldo that eventuality kithira no jamanite niyo yawe mantu wa kawaida ya kisiasa yatibatete kwithira yakario lakini itwaya normalize otuika baraba ukuma siasa ene o declare interest ya kuromba kura kaneko amu siasa kwina antu baraba kayo wa attack tu kienda bona attention yeku na kana weba ubelera ka something ntu vijana bamenyere asiasi beta atia yanda utibarita. Number 2 kwina baraba bayaba wa attack tu ntu batumino ki opponent ba kurumanga okaganya amani na ba wakiusi na mantu nya yateo na yatea uma uni brank one of course being a lady na being a Gen Z na mtunture ndeke voko ke siasa itarira ya de active ke Facebook TikTok X lazima benkote challenge you na indari prepared mentally kechiyo so buranti ando ntechi ando na emotions sana bela ketu kaelia mtu bibio tumambilio bata kimi kiwa attack nuntu na kwenda umuchua au support kiwa attack kenda na tumi mtu so reacti wethriwo kulusi au so batrete kwelia mtu rambiririo ku ambiriria ando aweke mitandao iniere kwenio onde musiasi nkumenya ka experience karake ninde nako ndina ume wa kumenya mtu weyete eyeyete aya o support okwa ifanyo kwindi nayo akwenda mwariria kibonge kana okeyete kuntukatumi I'm able to differentiate that and that differentiate you nkumenya buranko wandu but I don't become emotional about it. Yes, it's unfortunate that vijana ni baba tumeka baritha garage siasa mitandao ya kinande baraba ito ma bloggers kwina negative blogging na kwina positive blogging. Negative blogging ni yaira ukatak mtu na ukakweneza propaganda shigie mtu mantu yatena kinyiro inde nitia vijana bombike kwithira bagepuka gutumirwa barithaga rege siasa nonto amuitu tonyete nande kirengurumane shongwa ilengone bege siasa tinande kwa rinya mitandao ya kinande niweta nande groundine ugaika muchamano yaku na itonete nande vijana batutumika nande mitandao yake kwina bara siasa bakundira kaone kamo na akora weta muchamano yaku bakaua nande babwete ni bumuringire getuma iteni bumubichie bukareka aria na inya mukuruteni umwagethere burancho kebobu vijana thai kwina vijana type ile kwina vijana barabando bawitikirio tumuro bobo ina siasa na kwina barabanja njurikire bamenya ngwe barabature bakithithakia blogging te lazima musiasa akurie inyoka ibanga boya mitandao yongo ni witate ni kuria ya nkaya an example ya Gen Z. Gen Z ni antu bakumea thai ukinyeria 1000 followers ke TikTok no ani weta live no kameki ukameki mbecha kethira buramu bekia kwira vijana barabo nthikira kana baramba iletie ugorobo erwari ukaethira no kinyiti TikTok antu ngiri imwe subscribers na wena ujuzi fulani wena skill fulani nye kwamba akwaria ukaelezea antu mantu nyaya bendu insifuna ya political parties euno ani kumeki mbesa utekwelenka mwana siasa rombe kio tumira boboy ukaethira weri ara Facebook thai Facebook ni kuria okinya certain followers na wethira wina views so ukaya live ukaandika boya ukomba kumeki mbesa ukaenda tumiro ne ana siasa tebonde bethera bena ni imbea injia ni untu asiasa mtu amenya rira kwempawire wona kainya kibia kulwa ama kibia ku utiomba kuyo muringire chale no atiomba utumira boboye buratumira vijana no ntu akwere nguwe womba biwata kibia ku no lwama waambisi utiona kanya kaweta atia kakukwa kwenginji indwa kakurumana nantu ibo ntona inya vijana baba ingi barabatwire usapoti ana siasa bakura iro wau miaka yaheta ukiya ukinya no umirinya ngapunembi vijana no ntu musiasa ni antu bamwe ni binafsi nto chiareria unde Lilian
oni kumende kijana mwenzenu embithe andena ni injia no ukarianira na musiasa tu akwenda kwempower no batirite kumenya ukaria musiasa ita fulani ukoona uwa kwelera tu kidogo ya nguku ya mpempe o kendo tike yokura meana kumiokura kidogo wakurenya kimathwania na tumbo muritira ngwirite yagirite so vijana mjanjaruke wina bahati sana itarere yenu nya mitandao yongwa ndikuru ukaya kwa serious blogger ukaandika articles ukamake mbesa through Facebook ukamake mbesa through YouTube ukamake mbesa through TikTok na no tegerere mathina kathumba nteresha kithi yara ukona niyo kaithira ukisolve na ukireta solution kiri akari ba kithi nibuo ntukuruta gambi bwaku kiribo na some of the devolved functions cia thirikari cia matura nicio counties ni iria mantu yegie agriculture na no gwetere mantu yegie urimi na kwangarata na kwa urimi bwa makadamia ira ni urimi bwa kibiashara kilimo biashara na imwe ya ngugi cia ma MCA egaro ne yao iri mutindo kangangi ni kumake policies cia gutetheria mantu yegie urimi non to the devolved function gukiria arimi mathogani yaku yegie kimera ki kia kariba kithi gitikite ikiteka uchumi na Kiswahili kana kilimo biashara an economic a cash crop idhani yaku yegie kimera ki nontu unotariritie nikutite kuni na mbangaratano kuyo ilumite nyongo kurambo bige kuwa mantu specifically ya makadamia mumenye makadamia tika yari mawake yote yari mawake only hapa pati ya kithi kideo na undi mukari wa sendi kideo so nkuelewa challenge hiyo inera batutwire no turi antu ba hapa kithi sana rutero makadamia ikuithira tutina thoko enzia alafu kimakosi nera ambiririo karika otu ikabaringinya thoko indefinitely yani batirite antu batu wa makadamia yomundene makadamia yauno yoba kuirite witatia kwendia bachokia na skuru otu kutina mipangilio so unika ya kwa wakanya de kaleke nika kidi wani nika ya weta assembly kanga push policies ya kumika makadamia ya burabi bakari withera asa bukando kaya kunotice itendera kuina itenda korionze otu kuina season fulani so kwina avocado ntere cia kithi na kwina urimi bwa makadamia na kawa ntere cia kithi na urimi ubunde kwina arakilumingite nyongo na ara kubati kugwithira kukiretwa solution ukarire mantu igi thoko ya makadamia kiri the upper part ya akithi na baba avocado na kawa kawa katena thina that panao ubuntu ukona nyantu baba ingi iba ku yani bakona kama akadamia tina maana bakaambiria ku embrace kawa sana rutero rwapa akithi kimera kia mivokando sana ndiraria mivokando imieru nte kwariria mikoro ebitu hasa avocado thairi antu barambiriri ku embrace na the good thing about mivokando hasa avocado mikakati ni ekeri kuma nara eguru nara ki export mwankana ikethire very hondali mwananchi atiumia intobie yakururwa kuma i brokers kuma kirembi kemundene na bakoruru batura runya mauria mai na yaiko boya na bakona mbeca nontu kwina policies iri ithithetu kuma nara eguru mwankana nthe kabisa nya mwananchi otuika murimi wengo atiumia cartels yabo brokers bakumeki mbeca na nya interview on time ibetambi on time in fact weta thoko cietu thai no wage asa avocado kulingana mikakatira yekeri uhakikisha biondi wetata bikwa exported wewe ngo kenda hasa avocado india kwene nyomiona thokone thai so we need such policies governing macadamia because we know the value of macadamia so teko mbibi akarekire but I think kae teaniru nuntu itaithaira tekimere kuri mukuonde ikethire kimere kuri mwanau other parts in the country sana ikithire nambi kikwawa attention ya buramira ya attention batuka ya kwele mikadamia ya attention sana tukueri embi siasa ethaino kuona arimi babitwa atongori ba mikadamia bayitwa lakini batireta atia pateto bakumia miaka yana almost 3 years so na tukiari mantu ya gwita thokone
inya trade na development ni imwe ya devolved function ni uthondeki bwa mathoko na kwagirithia mantu igie biashara ndikumya thoko cia kithi ni tia ire kithia ni ciagirithitwe kana ni kimwe gia sababu ukwenda kwithira ukiagirithia God willing 2027 ukailia kithi mantu nyate bui kabisa yani yathuki kabisa nontu thoko ira tumbikia twithira tumigunera at least imbi ngondune utitho kwingi twina cinene twina tuthoko utu ni tunini na ukaile rutere rurana ara turi maamario sana ni vibaya sana kwithira mario yetu tuiga mikindori tigania east mikindori wandi bwe witwa tutina thoko yebi yetu ukailia mario ya kurimwa urutere rwa ntiba kuina mau ruterura mucune ruterura kithio kubati kwitha kuna collection center au kithio otwikarimi betu batewita atia bate struggle sana ukamata mario yaika kuna rami kindori kuraya yakethena collection center for example irerere ara South Menti Samu on the road witete Nairobi kwa kuna collection center na rekuirwa na umurimi atiumia thaimia murimi na kumia barabara itebui atimba kukia mario ya wembi thoko boya number 2 tutena collection center mtu kawe tu imbagindira mario kebi yawe kwa kwitha kuna center nene ira ya kithirikari na unika ya kwa wakanyo ndililian kagendo ngaya wita assembly iuni ama antu yaranka paki pa mbele na tukiariria arimi kwithira ba kiumia mantu igio kinyithia maciara ya migunda thokone ni barabara iriko iu ibathi kugwithirwa gutongatongwa kuthondekwa barabara kuna barabara CMC na barabara CMP ira nkwariria specific ni barabara ile CMC o tu ikarimu ile ikarimwa lakini kara wikora maram chire mero chire wikora maram boteta atia botomba itebua ninyeka bwire buiterera kwina riua lakini ukayakura ithuka inyankoroki thai koraurere ni imwe ya barabara yu kana a few examples ya barabara ira nacio citwikite kinyamara kiri arimi kwina barabara ikwatanithia kithio ikathilunga ikawata mucune echoka yeta turira mikindori barabara nene sana so barabara unirimi lakini itete atia itekiri maram so barabara rira kukura kiria kimutolo utiumba kukuluka nyabi tumera pikipiki utiumba wewe ngori bwana binadamu rekana no kama taninto utiumba kutumira barabara uni mfano na kwini nyingi ciende ndira ntiumba witabura utazansidiria ngotera ingemwa kwina ya mikindori kinandoba ikanati kinandoba kwe kamwitho kare au ndegetawa uma mikindori ugita kiveo kwe kamwitho kare I think you wita kidogo kwata rutere ruru akenja iwand ireta kendio so kendio ti weekend iwand weekend iwand lakini kibwiwa tene so no yuko confuse so yondeka ikagirithwe ultimately to kithio lakini ndiki yonkue kithio kuthilunka nara kwa banaman boss kana moturira kiorine kana nyoturira muchune weta ruru kama rimo okay ave barabara kubwa sana ombira ingine ireko kwina barabara tubarabara katuingei kambirio tutala ni tuontheu karaya ka kuwa MC baba twere kubonde batari tangoe lakini bo ibari mari mireka kairwa itaikero maram quality yes na another devolved function ni mantu ya health care ogima ni utonga ogima ibobata the state of health service in Akithe unipenda kwaria uma iberereti kidogo especially thirikari ikwi hukuma najua mgala bau hata na Kiswahili mgala muwe na kiumpe hiyo sasa so iberereti kidogo lakini tutakinya level ira tubatirite turi especially now tukuthiria miaka 15 after devolution barabara ukona hospitali imwe chirio lakini utuikite na lab ingi utuikite na madaktari ingi na rema nyama ingire therete na dawa lakini the last time I checked I think a few months ago iko ibara ndawa yes but ite ndawa chionde watu kumendawa ita chioneka ki dispensaries yetu just painkillers so kubate kwitha kwina mikakati yotuika hospitali ucio nda chiakiro especially itare the first governor Meru
chionthe ukaithira chi equipped boya china lab equipment china madaktari bonthe bakwendeka na daktari atibate kwithira ari umwe na receptionist ake bate kuninya kwina lab technician kwe muthongere twari noe kuma wandia mbeu ambirire kwe imwe cibitari ciako itina inya power stima yes na itina inya ndawa kwicio akithe itina stima unika ndaria kwe cibitari itina stima nanga kitha kino ntikumite batira nkumenya cionthe china stima na china ndawa na roe na china roe ina kwina ombirire gutina roe ni the upper kana lower part of course ilo akithire batene aruterero iciolo wakilia lami ngondo neru kabateanire itwe kana ke very difficult kutigira ni bakuguneka na according to me birabi akarekire ndene ya kithi word no kumenya thine ruyo mbike kuthirwa tu na onto bomwe ibwa ulisi akichinjo temanje kiangi tumbike kuthithia no mbibi kenjwa ibwa ulisi batirite kuinjwa so bura wakarekire kirio county government ichienja sana ithima biu na ichio nukona wandi ya thwana na wandi inginyere cina regembire chitwire cina thine rui chiombire kugunika na program biu lakini ya kithi MC ura arikuo sorry to say daktari kahithia we ambiririe ndo immediately ekwa wetikia MCA antu we ya kuruira kuinigia wamba te kuinigia wamba kurutaniria ngwina ngavana ariku ambiriria ndo twikari onthe areta wananchi ba kithi tauni akiwa maandamano yete paka ya mathegere onthe bakiwa ngaibu pushimbi itariu na de atere kanya sana na thirikari uye enja ithima bibi inge rutere rwa Tigania West na rutere rwa Gembe akithine ombire gutiwa nyuma na kana tuikete prioritized MCA barabari ku parute rwa Tigania West bange ya baraba etawa bakarithi iba wakire na governor closely na antu bathwana bombo faindika otukabe na ithima bibi inge nenyo eta ya rurore rabo kalembe ibenjete ithima lakini akithiwe daktari kethi ari andu enere onthe na governor miaka ibu ethirire 5 na antu balu akithi batiwa batinambi bataswa solution ya rui na uranga vana orongi noe yirenga vana Kawira Mwangaza akiendelea program ira yari kuo at least apiki ara kirito etete atia atire tukithira twina at least thima bikiongetheka kidogo lakini otuika mama noe ata priorities rembi mantu ithima so ino akitheo tuwire kuria yanga ngitu miaka uyonthe na mwanka thai antu nukabena thine rui ukugeta the lower part ya kithi kwithira iri mwankene na iba mwanka na Isiolo ni kwithirite kuri na icangasha kia nkujanio cia mianka na wamba bwandithia kwi mantu yo wita na mbere in those lower parts cia kithi yabura na ara muthara tianist kwithirite kuri na wamba bwandithia no kai ku I think nyabitadhirie tutadhirie chiumia bitano kana bitandatu rekwa rari bandu na mantu wi akarikiri ndonere the current MCA mwenda ithile na ombire wiki on time lakini na nukumenya thine unio utethio bubure umwe tumkuma na reguro tea county government kana MCAs bena nyinene iku depend tuna relationship yo kana inya yo wita atia ekutheta kuma na ara ki ministry kenda tumbo tethio tumba kono tethio especially au ithere watene Tigania East Tigania West athwana kithi na is there a lasting solution kiri twikite kironda kia nkuji wamba bwandithia ndwanda icio tiania na embe that is mantu yethere very controversial nuntu kiuni ta umbo ya mathwani sana kwina baraba wa antu babatirite kwa bainya yo ukaria ongwa so I don't know nini inaweza fanyika hiyo mimi mwenyewe unless atongorie tukeyamo tuka brainstorm twinthe kenda tumba kona solution so kumaanisha baba ikuba tam brainstorm ba chwantaira no kumenya ende mantu ya bakaba tena onibura mubike kuwa me county government itia inyeu tokone kethira ina specific budget you keti ya inya they can defend the career can defendera goodwill enara eguru
na rira kwari na Kindiki ari Minister of Interior. I think rio yari the best time kuya na lasting solution. Opposed to a deputy president. Of course. Menya rira we Minister of Interior, unajua wina a lot of power na interior, either even an audited, either a ministry te ayambi audited. Na riwa focus na gintu kimwe, na ikyo tukwariria. Lakini riwe deputy president, you know, the whole country na no focus na manto ya maingi sana ya thirikari. Lakini riwa focus na security. Ne mwana wetu ndirio na kari urio ari the best time ko atongoria betu kuyamwe na baeta ate pacha solution. Lakini ni wishia siasa mostly benda mantu ya tithira completely ntuka ya kuthira batona bakwariria bitiona bio baeta ate bia kubareta amwe. So batenda uchua solution ya mantu ya kuthira kabisa nyathina ke yukunda thoma aria nkaona poverty ni the man made. Yani kebusa course ititheriba ngani otuika bantu barabara utongorie ne kana barabara ni the world batenda para ya kuthira kabisa no ntuika ya kuthira batumba kuthira bare antu powerful. So I think nyama thina yo kuwa ya mikandamia yathoko ya makandamia yathoko ya mira yonde in a way bukona mutongorio umwe omba kuya na solution. Sure. Mumiro ugire inyembo ningo ishayo inyemo ciari ni ana na ECD hii ni emwe ya functions ya thirikari cia matura ira ma MCA baringa murashi na gutegera inya location and so on and so forth. Kwino mbisha itamba mutandaone ikiona ni reana kuthomera na aciari baikua maruru ya kiangania mwiri bona mbisha cia shukuru imwe in Meru and outside Meru. Ntoko miakithe akithe tukaya kamera cietu tukamurika shukuru imwe kantu bo wambu kana bakena tiomba kuwa ni bakau ambu lakini teka ibu burambo bike kuwa especially nkumenya ngwewe kwa kana saris na tiro specifically nkume education irianda ki national government lakini CD na tiro ikiri county mbi ikiri county government we ilasi yo thirikari na antu baba NGO ibaitana iria pa kailasi hapa na pale lakini tutakinyara tupatete kuthira tukinyite. Yes. So kazi bando iko imutunga ate kutanguge ndawira isindi yo nkwari ntumba kwariria mantu MP. Yes. Indi no tu we kwina ilasi bisindi na ilasi bibingi oninkiarerie bisindi kwina barabando bo tumira ilasi bira bikuru bya kitambo bira betera bima mabati na kwina bandu barabo barakirwa ithirikari imwanya citure kwe kuma kithirikari munya kiraitu ninye kawira na bangi bombete kona mbi NGO irachi yana umashinanchi yeta chigeritaniria. Sure. Na inya to ke milekelia na kwethira ke vivia parting shot vijana were ni about 50 to 70% ya population ni bo bainge ni to bado aniretie orebsie ni ntunde kijana mwenzao kulingana na challenge ira nkulukirite no yonya nikubathwaniria ukaya kuyukia thimu ya kwa thai utiaga antu baile bathatu bombira mbachwire ngui na ni untu bobo sana kwithira aciari bathometheriana bakira wa kithomo ikyo kia batethia otuika muciari nende bire bionthe are abio aikirite upwewe ki mwana no ntuna itweiri mwana wa thoma aeta ate akona ngui vijana kwina type ile kwina vijana barabonere kanya kabita ate kakuthoma baina maratasi yonja na bataomba kuona ngui na kwina barabangi bataithaira bana uwezo bataumbire kona kanya karaka itabathoma at least bona kakosi te lazima ithiro thomete mwanka university kana college nya barabo kwina baraba tombere nya kanya karaka itabathithia tukosi nya kidogo oni webura kialilia ni bangura ndini ya vijana ndi kijana mwenzao na ngele ya challenge yo reba mpaka anya kaumbita kwa MCA wa kithi kana bito bathetera na county assembly one thing ikuhendi thine na employment
Purambo bike kuwa inkume thina unemployment ria wao meend waya sometimes yaka we delusional ote ku make sense nonto Kenya ne reti nya the whole Africa kuna thina ya unemployment yani utumba kuwa mtu mwe nombe kiosovu lakini unike ya na mikakati ina gani ondendi lilian nditete ngui online na nditete ngui online ngome mikakati rayo mbikia kuikwa kukaithira kwina some budget kidogo tu kwa tuna digital mashinani ana bakambiria kuruta ngwisi online ndikirunyera president arakia kanira deputy president akwaria kithure kindiki na akiarakia akariria mantu za cyber mashinani wekethera iketwe hata thena real world na hakauka kwa kauanga vijana wanafanya kazi wanatengeneza pesa machine kwa laptop lakini hata kumendi bibiongo betate patithakia but only lian I have some experience darianka wakanya one of the thing ikueria kureta digital machine ikudita digital cyber mashinani ana alitoba antubara at least beno uwezo wa kuthoma computer na kuthoma computer at least una kithoma mwangake form 4 ukarita no manto computer hapa na pale wetate and nika invest in trainings on how to go about it kaya kwa wakanya kidogo mimi nimeangalia haitaji budget kubwa so one of the biggest problem iranka solve ni unemployment. Number 2 is to reach ya talent tira oni taria tunkithoma twari twikunyulwa manto amathomo sana tukero masomo ni kila kitu lakini ubura tu ukura itu itate itukumenya te lazima uthome kenda witate ntekua kithomo yeki lakini lazima withire mtu umume classine kana mauku kenda manto yaku yomba wita boya kuina talent mwanya na talent iku yera na rama shinani so tupate kuya na program tukatha tuna matalent academies kenda talent icho mba kumenyeka mapema nengo itikia bwebu CBC witate iku embrace lakini kuina baraba thire skuru mapema ubata onere kanya kawitate kawita kaukuma kako kuthithia CBC baraba kurukite hinji fulani lakini kuone tuthira tu na MS program ni batete kwa more advanced so unika ya kwanya kawa wita akithi mantio yo ngashughulikira sana vijana ndio baraba onde bombete kuthoma na baraba taitate kona kanya bete bena turatasi talent yo cielo nutri manana na ara vijana mashinani bomba kumeuchetha mubira ukona mtu wake hawa kanya kawita kuruki onyake ambe kamuai Kenya lakini talent zimela liuko mashina shinani pamoko ni banyawo bakuina so mambo ni mingi sana nikianza kuongea naweza ongea siku mzima na ukiarire manto sport ya lika ni ate mutaratara umwero ya CBE yuko integrate sport kwina pathway ya creative arts and sports indi kwithirite kuri na some concerns kuma kiri ajiari ti wagiagi bola laboratories mashukuru ni wagivo facilities ya withi na mbere mandigi creative arts na sports kwa tuika talent te kwa tapped from that young age ya bora na arama juu ona kijana by 19 years na ibo cheza World Cup I mean idhani ya kuyegie CBE na integration ya sports and creative arts Purambo bige kuwa katwe thirikari kanya nonto tupe serikali time sababu hii kitu ni mpya I mean yes now next year tota elections I know but ikintu ikero ikwambirirwa inkumenyara baraba ambiririt na challenges so tutiumba tuambiriri menya to ba lot of pressure no bambiri tukanjire kuwa to give up tuchokire ngit for so I think ikintu tuita with time we can make some advances I can make some progress to with time so unimenya ate anda thomere simbi inte kumia much about it but I'm also learning kama vile tu serikali pia inajaribu mtu onde ka kulani mwalimu ka kulani murito ka kulani ninya thirikari nontu kintu ikero it's unfortunate at the court ya grade 10 igini pigis kada but real there anyway kiorike mwisho berota dhidi ya parting shot vijana bena mururumo kiri mitandao kinande 2024 itaonere Gen Z 2025 tona Gen Z 2026 kwina barua sisi ndio sifuna inde ikuthitha kwina the cushion of police service reforms kira bakuga police brutality beo mbithe ukwenjarene cia borisi Poranka about that onde mtu mora nkirete borisi sana nontunya pambo ngana ono kapangwa tabandi ngamekwanju tutete maandamano onekana mantu yo yangi Purambo bikekuwa nyaborisi wethera be binadamu
naomba kwithinya bwi bakuthera bakulu create challenges because utiumbo mbira wote airutha bakuthithia bu bakwarasia antu lakini wetu ukathithio amba kwithinya borisi bakabethera bati mentally tanko bati mentally unstable otukinya mental issues chuite thera mbichi eletwe otuka mtu aritangu ya under a lot of pressure na ukirita under a lot of pressure urokumba no etate ukainyilia so burambe bya kwira thirikari kana yes baraba concerned nya polisi pia waangaliwe mashinda zao otuika baiba upitishwa the right training tera physically yake nye mentally ukamtu akuthwania ate aine akili teko meakithiba pitishiwa mba kwithiba pitishiwa mtu kethera tu enambi ena mantu yawe na Branko era vijana polisi pia ni binadamu lakini itobatrete wita ate ubengejia tukaithira ori tufomere akili ne chietu tu wantu ate therate babuya bate anaite akenya wenzetu ari ni akenya wenzetu na nyabote abethera be saindi thirikari rionthe ibethera ibakimenya ibo tukuthetera kabethera bayati under instruction so pia wao tujaribu kurizon na wao kama binadamu wenzetu. Sure, they act under instruction. Very interesting. Mwerekere mbira ndeka shietu iko milekela indi mbira kamera ira nieku ugambi woku bumuthia kiri akari ba akithi parting shot. Mtu akithi kana resident ba akithi baraba pambo bamba ileti utuku bobweruare buranka boira 2027 itakinya itara kuromba kura litakinya lakini nkobwire imbe yete na akithi neti nyuma sana we mu compare na wandi ringi indene tigania na ndeni nyemiru yonthe na buranko bwira kalike enu Lilian Kagendo iko buromba kanya kete ka burutire ngo inara ki National Assembly kinara ki County Assembly na bwa mpakanya ntebo withia number 2 mbere Gen Z hata mimi ni Gen Z batu tutwire kuringa kelele tukiwa tukathithia tostura thirikari wankanya president akaya kuthithia musemania batu KX na ara space lakini otuka tuteyukia kura no ukatukaendelethia mantu yu 2028 so buranka ira Gen Z kana muyuthi uramba ileti anthikirite na kwaria na umitandaone puratu kachinche thirikari lakini atina kura eto yuki kura nontu kura nio sauti yeku kura nio chinchi uturo boku kura nio kareta mawathure ya kafiva nyana baku barabakeya antena bonge bokira. Thank you very much Lilian Kagendo nontu bwa kwija gototariria mantu yimbate kana siasa akithe kiri mubango jwa nkathi ya no peu na mbere ategeri. Thank you very much kiri bara botungatite kiri mitendeke nande mwerekeria mpa second ithatu mtegere baili bathatu barabare kiri mitandao yetu ya ukinyaniria ya kisasa majenzi wako wengi hapa kwa mitandao ya kisasa. Sami Mwendia anasema you are making me to support you more and more kujia kura yangu hata saa hii. Kuna Adabela anasema tuko ndani kuna dogs kiss akawa following bipolar akawa following live Kebi Benson akasema following kuna Masindika anasema chama ni moja full support on Honorable Lilian Kagendo Sami Mwendia D Tumrez Marita yake Gen Z ya tuned in from Vihiga County where ija Vihiga wanatufuatilia kwa mitandao ya kisasa nitoi nani mwingine kuna Lori John Pizzo majina ya Gen Z our able leader wakuga. Thank you very much kirewo tungatite kiri mitandao kinande. Thank you for your comment, thank you for following us kiri Admiral TV Kenya na inya kiri Signet TV Pang TV tuko live beta wakabwe mudharimi Masaka kwani Masaka makasi kwani makasi.